wan shanga pibaro kibashitong bat ibakia junken. Ya Kelempung Ribhoi Football Super League berpeniat dekat Ribhoi District Sport Association RBDSA lapan kenriano nagakat kendai terik syaka arpoi terik no pra sengi pale Hamadan Umdihar Ribhoi District. Jom ni kum ka office jom ka RBDSA haga ni janmit bat haga juga poru nga ai kublai Christmas in advance yang paralog baro ki official jom RBDSA bat ya ki lok ki jor kasing Christmas kalong stangkat tu kan sengi ngila janyo bat ngin ai kublai ru lupa nak benta kasnam tumai ka ngin sayo kumba blai ulah kurkui ngi yang ni kasnam kabarim in sayo ru yang kasnam ka tumai rengkat bat ki jor ku jong haga ka por nga ai ya ka jing pena pa ba na ka benta kan ka final jong ka Ribhoi League ka bangila kandok na du bunai September kebangin sepenkut ha kani ka arpoi tarik ha jing isya ka tarik ke bangi latmu ban penlong ya kani ka final jong ka Ribhoi League kalong ha kani ka kat kendai tarik mulai Desember hajar arpulai nagidau ke bangi melakyar ngilara no ya ka isya ka arpoi tarik mulai Desember hajar arpulai but ki chief guest, ki special guest baro kabangi la penbaik lupa na do kaman shwa kinne ki ju bat haga ju ka perru ni penpau ju songu yau minister yang ka sarkar Meghalaya i Mr. A.L. Haq iba haga tu ka khat khandai tarik imlai hindrai mantaka sengi ila ai ka jingkular be inpoi haga daga arpoi tarik kumjuru yau ba Hamlet Sandoling Presiden juga MFA ubala ngila penbaik don wana kat kendai hindai meneru ula don wana kat koi teri ni penpau ju songo iki berargun kumbang la penbaik ki kula ben wana hak teri bat kene ka jingela kai hak teri sengi kan don artli ka wei ke de ka General League hak baga ki tim giban kendu hak General League kalong kane ka Berni Sport Club bat ka Kongri Para Sport Club bat hak game ka ba arpat in penyele ia ka Super League kita haprem ka 8 Sport Club bat ka Mauteri Merdon Sport Club ka prize money ka bangila penbait na ka benta kini ki tim ka longkum ne na ka benta ka General League ki ba job kini yo nyo po hajar bat ka runners up kan yo so po hajar na ka benta pada ki Super League ka ba job kan yo silak bat ka runners up kan yo san po hajar ka prize money baro ka bangin sa ay hak te sengi long arlak drupo hajar but kindon ru kiwi ki trophy ki bangin sa ay hak te sengi kumia ki best goalkeeper nang ta ki best player nang ta ki discipline team nang tangin ay ru ya ki jing ay kublai but ki kenja momento ya gitu ki nongwan pekai ki ba klempep wat kawai ka sindru hak hapot jung ni Ramadan ha Umdihar ngila pej bat ha Ramadan sning bat ha barembang ngila wat sebaik ki mangila sim kerteng bat kidon katu kan ngot ki yak ba nginsa ai ki kan jaji ai sno bhai sa ki riu sport ki baju ki bom jupep penwan sa ki ngila kai football teka dor tiket ke bangila penbait na ka office jung RBDSA kalong san potengka ka bayrung bat ya kan ka bay tiket ngila syania haka Umdihar Sport and Welfare Club bahkan peniai hak tiga sengi final bat kia game ikan sedang nado ka kadwe biji bat ter kindon sibun bah ki program hak tiga sengi bat ka jingkren ya nagi chief guest bat nagi guest of honor bat ki special guest ka jongi kan long hapadeng jongi jilakai ngimla man ong bakin keren suwa man sedang lane habakut hendengin pej hakano ka por ka ba ibiang hak tak poringin ay ki bakin keren dengan ay kublay pi baro ki lok ki jor ki bala
kiba each sport kiba each yang football kamtam kiba la community bangin penlong no la syai ka sngi khat kendai tarik nden aki dau bangim la ban kiar nilara ya ka syak apui te hak apui tarik ngila kerpat ya pi toyawan pai ba ka jingla ka gan long bi tnat ha bat kan ne ka lik ka bangile ha kan ka snam arhajar arpulai ka de gestin ka balai la lai snam ngila kendok ya kan ka lik ban ngingi skam bangin ang la banang kendok syu ha snam ki ban sawan bat kini ki tim ki ban job man ta snam ki barum syaki super league ki ban rum syaki we ki division ngila penbet thmai ya karkom ila kai nam ta usnam arkusau bar ya kita ki jing penmana ya ki jing yang jing ide bat ki division u football secretary la ne ka football committee kan sa ai ka jing penmana pai ba ha ka te ki final ba ngim nom le syu kumbale ha ki snam ki baladem ba ka don tang ar tli ki division ka we ka di super league ka we ka di general league mentangin le ka super league ka first division